Yesu nashimwe bakunzi, Yesu nashimwe cyane amakuru yanyu. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo. Ni njyewe Pasikasi, ku bantu batamenyereye kandi batanze ari bwa mbere bambonye. Ariko ndabasabe ku bantu batazi icyena yiwanjye, yitwa PS Pasikasi, kandi ku bantu baba bashaka kumenya kubijanye n'ibi ngiye kuvuga, bandike comment aho ngaho hasi, hanyuma bampamagare cyangwa nzabaha inimero ziwanjye. Yesu Kristo nabagire neza. Uyu munsi nshaka kuvuga ku nzozi ishobora kugira ingaruka no mu buzima busanzwe, bikakugeraho kandi bya biri mu nzozi. Ngiye kuvuga inzozi yatuma n'urugo rwawe rugira ikintu runasambuka. Haleluya. Ariko mbere yuko ndi buvuge ibyo ngibyo, ndabanza nambaze Uwiteka. Kasenge. Uwiteka Mana Nyiringabo, ndagushima. Mwami, dore ndi imbere y'abantu bawe, ndakwinginze Uwiteka unkoreshe nka kujya we wishakiye, kuko ngiye Mwami Yesu Kristo ndi umujakazi wawe. Ndakwinginze Uwiteka Mana, ubabarire umutima wanjye. Data, nta yindi mana iriho atari wowe. Uwiteka Mana Nyiringabo, ndakwinginze umwuka wawe wera azansangeho, kugira ngo Mwami Yesu Kristo nasame nawe yivugire. Ku bantu bari bose ari bwumvise ino video Mana, ndakwinginze ibafashe. Umwuka wawe wera uherekeze ino video. Oh haleluya. Urakoze Kristo, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ino ntuzi no video ntago ndi bugire, ntago ndi busome ijambo ry'Imana, ariko natangije amasengesho. Ngiye gusobanura ku nzozi imwe gusa, ariko iyo nzozi umuntu wari we wese yaba yirota, nukuri akwiye guhaguruka akayikubitisha amasengesho. Ndatangira bikiri bishasha, mbese ngume nzamuka mvuge ukuntu binakura. Haleluya. Ni inzozi yitwa kurota uri kuraryamana n'umuntu. Iyo nzozi, iyo ubonye uri kuraryamana n'umuntu mu nzozi, n'ukuri umanze uyihagurukire, wisonzeshe, ubwire Imana iyo nzozi Imana ize ibigukureho. Kuko urose uri kuraryamana n'umuntu mu nzozi, uwaba ari dayimoni wajyamanye nawe. Namba ubura umugabo, urota ari umukobwa aje, kandi ubwo abaje ko muryamana, ugasanga muranaryamanye mu nzozi. Uri umukobwa naho urota, cyangwa uri umugore urota ari umuntu w'umugabo aje kugira ngo muryamane mu nzozi. Iyo rero ubirose ari rimwe, ari ubwa mbere, ico ukora ikintu cyo kubisengera kugira ngo Imana ibigukuireho bitarakara. Utabisengeye rero, wewe ukaguma wewe gusa uryoherwa mu nzozi, birakura. Haragera igihe wa wundi ntaze ari umwe. Haleluya. Haragera igihe ntaze ari umwe, hanyuma urota ukarota mbese ubonye ntakazi uwundi, ukarota ugumuryamana n'abantu batandukanye mu nzozi. Ariko naho nyene ubiretse kubisengera ngo Imana ibigukuireho, mwene data, birakura kabisa, bigakura cyane. Nimba wajyamana n'uwo muntu mu nzozi rimwe kuntu uzenye mu nzu ukabirobona rimwe, hari igihe usanga biza bikurikirana, ugasanga ubirose mu ijoro rimwe, ugasanga ubirose nka gatatu cyangwa kane uryamana n'uwo muntu. Iyo bigenze uko rero biba byakaze,
biba byakaze. Iyo uvyigumijeho rero haragira n'igihe rero haza n'abandi batandukanye bakabigukorera cyangwa ukaryamana nabo umwanya wari wo wose. Haleluya. Rero haragira n'igihe bibonye ko utabyirukana, bibonye ko atacu bikorera, haragira n'igihe birungika n'imizimu. Imizimu ikaza ize ibikora ikabigukorera mu nzozi, cyangwa ukazurongorwa n'abantu utabona. Iyo rero ubyigumijeho, iyo utakemeye ngo usenge nyine Imana igukureho, nukuri birakara bigakura. Hakagira n'igihe uryamana n'ibikoko mu nzozi, abadayimoni b'ibikoko bakaza. Aho rero biba byagize level niniya cyane kuko uba wabiretse. Hanyuma iyo ugumye kandi ubireka, haragira n'igihe rero babadayimoni b'abagabo baza bahindura, hakaza haza abagore rero nabo. Ubwo baba bagize iki? Uri umugore ukarota n'abagore baje kurongora, baje kukubaka. Hanyuma uri umugabo naho wabimenyereye, ugaca ubona hatangiye kuza umugabo ngo muryamane. Urumva rero iyo bigenze uko haragera igihe bikazana ingaruka. Haragera igihe bikazana ingaruka no ku mubiri wawe. Ingaruka yihe? Ku mubiri. Haragera igihe iyo uryamye bya bindi byo mu nzozi bigira bivaho, noneho bakaza baza usinziriye bakabikora usinziriye, kuko baba bamaze kumenyera. Ntago mbese ntago uba warabirukanye, baba bamaze kumenyera, bagaca baza usinziriye mu bintu uzenye, mu myuka mibi nyene, bakaza bakabigukorera. Wabyuka ugasanga usa nk'umuntu wabonanye n'umugabo, cyangwa usa nk'umuntu yabonanye n'umugore. Urumva biba byagize iki? Biba byamaze gukara cyane, biba byamaze gukara. Gute rero hari n'ibindi. Iyo hariho rero abo bishakira ngo babe abasambanyi. Hariho nabo bizira uko bubatse kugira ngo basambure. Reka nsigure kino rero. None umuntu yawe umusambanyi gute kandi abirota mu nzozi? Reka ndabigusigurire. Hajya muba aba yabikoze mu nzozi, hariho ubumara gusigamo. Urumva rero iyo yaza kandi urumva bikaba byase, urumva haba hari ubumara gusizemwo. Iyo uri umuntu udasenga burakugumamwo, ariko iyo ari umuntu usenga ntibikugumamwo, birakuvamwo. Iyo rero hageze muri ya level yo kuza babigukorera usinziriye, bakaza imyuka mibi bakaza babigukorera usinziriye, ukagira ngo ni mu nzozi gusa, naho baje burya bumara baje kubikora usinziriye, usinziriye bakaza kubikora, burya bumara burakugumamwo. Iyo bashatse ko we usambana, baca bagira gute rero? Wewe ucugira gute? Ubushuhe baca bagutera ubushuhe, ku buryo ubushuhe udashobora kugira iki kubwikura. Ugaca usanga ushaka kuguma ugira iki? Ugaca usanga ushaka kuguma uryamana n'umugabo. Kubera iki? Byaguteye ubushuhe bwinshi. Aho rero niho ucu uwanduruka, bikunanira kwifata, bikakunanira kwigumya, maze ugaca utangira kuja kurondera abagabo, abasore ngo muryamane. Aho baba bagushoboye kwa kwihangana, usenga kwihangana, mbese uba ugiye kuba nyene indaya nyene, nta kundi. Ariko rero bene data, nukuri muze musenga iyo ibyo bintu mubibonye. None byagusamburira urugo gute? Reka tubirebe. Iyo umaze kuzuryamana n'ibyo bintu mu nzozi ukabireka, bikakumenyera, birakugira umugore cyangwa bikakugira umugabo. Rero
bica wewe nyene ubwawe bica bigushamwo image mu mutwe, ukaguma wibuka ibyo mu nzozi, ukuntu abigukorera, ukuntu bigenda. Rero nimba ufite umutware, mbese iby'urugo, mbese ntago nabisobanuraho, abakuze barabizi umutware ya peti y'umutware wawe icitangira kuzigenda buke buke, kubera ko abadayimoni bamaze kugira iki, bamaze kuzabigukwera buri mwanya. Nubwo wabusinziriye ku murango, bakaza bakabikora bakigira. Rero nawe wabyuka ugasanga byayangaye nyene wabonanye n'umugabo, kandi ubwo ntawe wabonye. Ubiherukira mu nzozi, ariko mvuga iyo byakaze mwene data, ndazi ko muri mwebwe muri ko murayumviza mu birota. Niyo mpamvu ntanzi no video, muri mwebwe murabirota, ni benshi abakristo babirota, murabirota kenshi. Rero n'abakobwa bino barabirota. Abo rero ingaruka rero iyo bitangiye kukwankisha umugabo, hari igihe bigira n'igihe bikagira iki, bigatera umugabo wawe bikamwica, kugira ngo bikugumye. Aho uba imbata ya Satani, umugore wa Satani, babigukwera buri mwanya, bashatse babigukoreshereza n'intuze n'ibikoko, ikico cyose babikora mbese uko bishakiye. Haleluya. Uri umukobwa naho bigenda gute? Abakobwa barabirota, barabibona. Rero mukobwa, iyo abakobwa rero babibonye buri mwanya bikabagendera nk'uko, baca bamenyera mu nzozi ari abakobwa badasenze, ugaca usanga bagiye guza basambana. Ikindi cyangwa ugasanga abadayimoni babagize intuze nyimbata yabo, ku buryo bagiye no ku mugabo bashobora kutubaka, baguma mutesha umutwe. Bene data, zino nzozi muzirose, muzaze mwirukana, mugitangira kurota ino nzozi, nukuri muzaze mwirukana, mbere mufata amasengesho yo gusenga, mwisonzesha. Kuko iyo umaze kwimadika umutima wawe, ugaca wumva ukunze biriya byo mu nzozi, Imana nayo ica yigira hariya, kuko bica byerekana ko nawe uba wabishatse, uba wihaye abadayimoni. Iyo ubonye ubwa mbere ukabigira iki, ukabikunda, ntusenge, ntiwisonzeshe mu mutima wawe ngo uvyange, Imana ibona ko wagize iki, ko wabikunze. Rero ica yigira inyuma, uko ubaye umusambanyi. Rero iyo abadayimoni bamaze kubona ko wabikunze, baguma baza babikora kugeza igihe, mwene data, iyo bimaze gukara mu nzozi, bigakara bikagira mwirevo yo kuzubikorerwa n'abikoko n'ibiki byose, n'abakobwa ku bakobwa, ku bagabo mu nzozi, hakagira nirevo yo kuzushuha uvuye mu nzozi, ugaca usanga ibintu zenye ubumara bw'ibyo byagukurikiranye. Mwene data, n'ukuri gusenga kugira ngo bihave bitwara igihe, kuko uba ufite umuzigo wikoreye. Rero bakunzi, n'ukuri umuntu wese wese yabona zino nzozi, n'ukuri mugira iki, mwandike aho ngaho comment, ariko ntimushireho ibibazo mufite, ntimubishireho. Kandi mbanje reka manze mvuge ikindi gituma ibyo bintu biza. Iyo ureba amantu zenye ama video y'ibiterasoni, iyo urebye mu video biraza, kuko uba uriko urasa nkaho uri kuragira iki, uba uri kurasa nkaho uriko uricaginga wewe nyene, kubera uri kurayibona uca wicaginga. Abadayimoni bati ibyo bintu bica bitanga bikagukurura, ubikabigushira mu vyumviro, noneho ibyo bikora hadarani, ubikora reality, ntago bikora mu sinziriye, kuko biragukurura, ugaca usanga rero hariya nyene wabaye ukundi kuntu. Muze mureka kureba ama video y'ibiterasoni, ama video y'abasambana,
bakristo n'ukuri ndabinginze mureke kuza muyareba, kuko ayo nyine akurura ayo madayimoni y'ubusambanyi mu nzozi. Haleluya. Nukuri abumva ko ibyo bintu bibafata, nukuri mumpamagare twiganirire, ndakunda Yesu kandi nkaba ndi umukozi w'Imana nukuri. Ariko ndabinginze bakunze ntimwibagiye kugira subscribe kuri channel yiwanjye. Reka nsubiremwo channel yiwanjye uko yitwa PS Paskasi niyo channel yiwanjye. Nukuri ntimwibagiye kugira subscribe. Muntu we ubona ibyo bintu nukuri, ndi umukozi w'Imana ndakunda Kristo, mumpamagare mwandikaho ngaho comment, hanyuma mumpamagare twiganirire. Muri abakunzi banjye ndabakunda kandi turi ngingo imwe. Haleluya, ndabakunda kabisa, ndabakunda. Rero umuntu ari wese yumva ko ibyo bintu abibona, amamagaye twiganirire. Murashobora nimwandika amakomenti munsaba ngo bino bisigura iki, ntago nabasigurira kuri ntuzenye ku rubuga nkoranyambaga, sinabasiguriraho kuko ndubaha abantu, simba shaka kumena amabanga ku rubuga nkoranyambaga. Amabanga y'abantu zishaka kuyavugira ku ntuzenye. Rero ndatinya Imana, ndiyo Mana ntashobora kubatetereza ngo ndabasigurire ku ntuzenye ku makomenti. Oya, mwandike amakomenti musaba ko mumpamagara, nanjye nca ndabashakira nimero ziwanjye ndabashireho, hanyuma twivuganire. Yesu Kristo nabahezagire. Rero Yesu Kristo nabahezagire. Dore reka mbandanye nsenga. Uwiteka Mana nyiringabo ndagushima, Mana ndagushima kunka wera wampaye ugira ngo amfashe kuvuga no magambo yawe. Data ndakwinginze habwe icyubahiro. Uwiteka Mana ndakwinze umuntu ari wese ari bwumvize bino bintu Mana, ndagusavye Mwami umufashe Mana, umufashe umukureho uwo muzigo umukureho mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Kristo, savye magambo make byinshi udehera ubuntu, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amena. Uwiteka abahezagire kandi abagire neza.